Mayo Maria.
mone sabi uko nyine angano kusaka Kana mona bema uko hareku na ilaea Natutasheleza wesu pafyo walenga Natutasheleza wesu wana mashonze Natutasheleza wesu emwinesha kapanga ea Natutasheleza wesu pafyo walenga Natutasheleza wesu wana mashonze Natutasheleza wesu emwinesha kapanga ea
Tumana kuletea walirane isule na kuija yosabuke ayandimwa yega ya kulolera ukusakula kwao na yangole ukuruzi ayandimwa yega ya kulolera ukusakula kwao na yangole ukuruzi ayandimwa yega ya kulolera ukusakula kwao na yangole ukuruzi.
Yesu wayaramuliwa kwenye nguzo monononi wa watu wasira. Tata una umbuli
Irobe tata una umbulilu hamwe na lifuchi tata una umbulilu hamwe na lifuchi Kubate mwishale samalumbo Iwe Yesu Kristu ulifumu Mwana wa kwalesa ni wewe kamalumbo Mwimbila malumbo emu Mwisano lya kwalisa Wali baba mwimbila malumbo emu Chira mushikunga wacha Wali baba mwimbila malumbo emu Mushikunga wacha Wali baba mwimbila malumbo emu Nomo malaika Para mwimbila Nomo malaika Para mwimbila malumbo Nomo takatifu Para mwimbila Nomo takatifu Para mwimbila malumbo Ufungi mipondo Yesu niwe Wekana besa kumona tata malumbo Usuli filuho Yesu fyonsi Tule kupapa tawe walusa malumbo Mwisano lya kwalisa Wali baba mwimbila malumbo emu Mwisano lya kwalisa Wali baba mwimbila malumbo emu Chira mushikunga wacha Wali baba mwimbila malumbo emu Chira mushikunga wacha Wali baba mwimbila malumbo emu Nomo malaika Para mwimbila Nomo malaika Para mwimbila
baramwimbira malumbo. Na watakatifu Baramwimbira. na watakatifu Baramwimbira malumbo. Amuna mwiu mutakatifu Umukata wakwaleza tata malumbo. Amuna mwiu mutakatifu Umukata wakwaleza tata malumbo.
katerere waluse walira kuliwe katerere waluse sungirira abana uyu mwaka wa 2011 turebukisha mwaka wa kuwezana umulingana n'ekimote cyabuyatashi cyawina Kristu uyu mwaka wa 2011 turebukisha mwaka wa kuwezana umulingana n'ekimote cyabuyatashi cyawina Kristu umupashiro bimena benshi bishemwiro imitegere yabo bena benshi bishemwiro imitegere yabo n'abakatika bamunakuzamya ubongobere umupashiro bimena benshi bishemwiro imitegere yabo bena benshi bishemwiro imitegere yabo uyu mwaka wa 2011 turebukisha mwaka wa kuwezana umulingana n'ekimote cyabuyatashi cyawina Kristu uyu mwaka wa 2011 turebukisha mwaka wa kuwezana umulingana n'ekimote cyabuyatashi cyawina Kristu
mumandipasa. Tima wanga ambuye uliniruhusu, tumizani kuwala kwa eyae, utimulowe mutima mwanga, zikomo pazonse mumandipasa. Tima wanga ambuye uliniruhusu, tumizani kuwala kwa eyae, utimulowe mutima mwanga, zikomo pazonse mumandipasa. Tima wanga uliokondwa, ninaona ambuye alikupwela kwa ile mokondwela, zikomo pazonse mumandipasa. Tima wanga uliokondwa, ninaona ambuye alikupwela kwa ile mokondwela, zikomo pazonse mumandipasa. Tima wanga ambuye uliniruhusu, tumizani kuwala kwanu eyae, utimulowe mutima mwanga, zikomo pazonse mumandipasa. Tima wanga ambuye uliniruhusu, tumizani kuwala kwanu eyae, utimulowe mutima mwanga, zikomo pazonse mumandipasa. Tambelani